Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kaseng Khasi Student Union West Khasi Hills District Unit Hapok ke Jylla Assistant General Secretary Wak Robin and Nongrem Hakar Pusat Tuk Nai Wing Arachar Pusan Karit Kenrai ki bar Jylla ki Buan Tre Bela Misteri Hakashnong Mawrang Kashnong ke Bahap Eastern West Khasi Hills District Haga diga Jingdonlang kaseng kelap baarngut kinong toy bar Jylla kimshim ladon ki got gisla ki babiang madhaka Jingdonlang Sordar kashnong Mawrang kaseng kel aipo di kontraktor ba ai kami ki bar Jylla ban pentre ke yeng mani bu de ben penmi mardor yakini ki bar Jylla hapo arusau Kynta bat bu de ben let bu iki sejaka bakiwan kaseng ho kurwa bala pha shigilar pthai ku bor kin tu juri ki noy lam shnong bakin pet ngor halo ka jingwan rong kerthap ki biru ki bana bar ka Jylla war chadu ki kinta shnong ki berin kram da dani ki got gisla ki babiang ringkat ki jing pen khen yaki an shnong bar ru klam na pan jing bet na ki noy lam shnong कितना टाइम लगेगा यहाँ पे? आज खत्म हो चुका है क्या? नहीं कल खत्म हो गया। नहीं गेहूँ पड़ा बराम तो सुनो आपका कस्टमर सौदरी कहाँ से? असम खरीदने से ना खरीदने से ना और लेबर कार्ड है और खरीदने से ये लेबर लाइसेंस वो परमिट भी नहीं है कोड के अंदर नहीं नॉर्मल स्नो लग हुआ डॉक्यूमेंट है ना अपना वो लिखा जल्दी